Mai, hamo peto kui mak mai. Hai, mai, amali ma puer hela. Amane presente nene Natal nen. Amani premi ne pura ke mai trio quando ve. Oi sao ni serviço. Kan serviço dia, só que calling. Não, kau sudah di sana. Hadir ona, osi toba ga, peta level toba barten. Hadir ona jura ma. Lena, toba ga. Mai buka toba det lalikan mai. Jika mama khala serviço, hoci umalaran toba tos laran. Lena. Ama dar sangat kulit barang nene. Ama kolya barak ne hasane. Lina mai buka toba de. Iya ama, mai ni tak boleh ne. Mama kat hal ba, kat hal to na ba. Agora ama mai meeting ki hal ne ba. Ama dah kar ni sera. Idar peta ne mai ne ajuda ina. Karai sar pasi bikam poer hadiau malar. Mai lakoi ajura ma, lakoi halo, lalika mai. Bila badini, bila basidari, lalika mai. Sangat kulit barang nene, feri dengan kulit barang mate. Sama kau nuane belhalo pala hansane mai hao. Hao ne ina. Hau saida soro mama. Tambah saida tinggi hau dene. Hau nusa tambah saida. Koleng hirak ne subele kura o mama ni ham nasa. Oras ne odo pona hosi ami. Acompanha na fati hao. Atu hao bela esforço tamata balina. Lina ni hamnasa na ton ona mai hao. Hao hatena osi mai buka hao. Hanesa ohi mama hirus ne. Hirus tambah ko hanoi ba emi. Halo dia pe emi. Atau ini saya dia kansa ema selo. Ma, desculpa babuat na behau hala soro mama. Hak solok simples. No presente da lolosne maka presença, mudança, no responsabilidade. Basa solok ida na berohan like maka falling ia falling. Gloria
tempo advento, igreja convida a serani sira. Atu heta na Jesus e itene moris. Atu heta ni presença, ni tulun, ni graça, te reflete unsa. Ihaunya moris, vamos precisa dia buat barak ihaunya moris. Adia haunya capacidade atu simo haunya maksoin no adia nene au bele dehan hau pronto atu simo na Jesus no pronto mo satu laut wir ni dalan no pronto atu hadia haunya moris nene hau bele sai na Jesus ni sekolah. No wanhira ita simo na Jesus itamos ninek cresce e hetene vontade atu laut wir na Jesus atu hadomi na Jesus pronto atu saran itene moris bana Jesus o di servinia no nia povo. Ia tinan fon mai ne ita se hahuna ita nia plano apostolico no da Rizal convida malos jesuita sira parceiro sira atu asuru tinan fon ne ita koko atu hatudu ita nia vontade tene compromisso atu tabele hare futuro ne bedia kliutan ita laran metin ia reino mamromak nia no ne ita bele koko atu foi tenian totalmente ba missão ne colabora com Jesus e tene moris loron luci missão ne be maroma confia mai ita ida. Boas festas Santo Natal, no feliz ano novo beta botsira, no ita nafatin larametin no ita reza pamalu no ne maroma se tau matan mai ita ban fatin. Lori comunidade Casa de Produção Audiovisual, CPA Nhanarang, akarak agradece ba maluk sira, ba jovem sira, nebemak acompanha ona, nebemak serviço hamutu ko CPA durante tinan ida. Deseja ba imi Natali de nebemak solok e próspero ano novo. Que tina fong nebemak mai, lori ita oportunidade barak liutan atu serviço hamutu e lori ita atu hak basic liutan ba nemaromak. Solok Natal e feliz ano novo ba imi. Nato egato Natal kamanek Saudi loi domino dame aci solok tinafon arege. Otabar laim Natal kode Saudi kode. Benu nordame doim norak solok miton heu. Solok Natal norton heu. Ani Natal girau ma família colega nele gawato Saudi girau me igau seti yani sufa girau domin ik solok babauno. Amanara dalep nale kimi Natal kmanek Saudi bloi benu los dame doming los contenti to heuni le kimi mamege. Hu iso lara iso. Utevneu kimbi Natal aleko i Almina ma aleko mlile malomis bitoni. Tamah ela barsira Natal sehiana Saudiana dame no domi no solok lata amurina. Ich wünsche euch allen eine ganz schöne Weihnachten und fürs neue Jahr viel Gesundheit, Frieden, Liebe und Freude. Haunia Natal Solok ba imi hotu. Awato no imi Natal koet Saude koet benu nordame no domi. Solok norton mori lalang isane. Solok Natal norton mori. Hau kakara katoba imi Natal kemanek isin diak dei doming dame nok solok i hetina fongne. Dah. Ami katoba imi Natal kemanek Saudi diak nakono hodame doming no solok i hetina fong. Merry Christmas and Happy New Year.